L-organizzazzjoni tar-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija min-naħa tal-Kummissjoni Elettorali swiet lill-poplu Malti is-somma ta' 4,600,000 euro. Ikkonferma dan il-Kummissarju Elettorali Ewlieni Joseph Church f'rapport lill-Ministru tal-Finanzi u dettalji dwar dan ingħataw fil-Parlament. Ir-referendum li sar fil-11 ta' April seta' jsir wara li koalizzjoni ta' qdiet ambjentali u l-Alternattiva Demokratika ġabru iktar minn 40,000 firma. Dan ifisser iktar minn 10% tal-elettorat mitlub mill-liġi biex eventwalment kienet il-Qorti Kostituzzjonali li kkonfermat li r-referendum kellu jsir. L-ispiża globali kienet tikkonsisti f'madwar 224,000 euro fi ħlasijiet għal ħaddiema tal-Uffiċċju Elettorali, 950,000 euro fi ħlasijiet lill-assistenti kummissjonarji, 1,600,000 euro fi ħlasijiet lill-impjegati temporani u madwar 195,000 euro fi spejjeż ta' materjal u tiswijiet. Tħallsu wkoll 440,000 f'servizzi ta' uffiċċju, 387,000 euro fit-trasport, 46,000 euro f'servizzi ta' informazzjoni u iktar minn 700,000 euro f'servizzi kontrattwali, ospitalità u tagħmir. Ma dawn wieħed irid iżid ukoll iktar minn 1,300,000 euro li tħallset il-Linja Nazzjonali tal-Ajru Air Malta biex persuni ġew jivvotaw bi prezzijiet imraħsa. B'hekk ir-referendum sewa 5,900,000 euro. Fir-referendum ivvotaw b'kollox 253,157 persuna u dawk favur il-kaċċa rebħu wara li kisbu 50.4% tal-voti midfuqa.